Kristo ntago ari ijambo woza wigira. Ubu Kristo ntago umuntu azabwigira. Ubu Kristo iryo jambo abandi bantu nibo baza bari guha. Kandi hari kiza gituma bari guha. Baza bari guha kubera iki? Kubera imyitwarire yawe, imivugire yawe, imikorere yawe. Iyo babizitegereje neza, ico gihe bazavuga ngo uyu muntu ni umukristo. Muzasome Bibiliya ijambo ry'Imana. Ntago intumwa za Yesu arizo ziyisaba Kristo. Oya, Yesu amaze kugenda bahawe ubutware, bahabwa gushira amanga. Bamare gushira amanga baramanuka baje kuvuga ubutumwa. Ahantu hose bagaza baca ababonye bakavuga ngo abangaba ni abakristo. Niyo mpamvu cyage Petero wa mukobwa yamubonye umushakazi aramubwira ngo wowe uri umwe mu bantu ba Yesu. Paulo aravuga ngo kuva nabaho uwo muntu sindamu aramubwira ngo habe n'imvugo yawe, habe n'ukuntu uri kuvuga uri wa Yesu. Ariko twebwe tuza tuba abakristo gusa. Ndurana ukuntu twese tuje hano uko twese turaba Kristo. Ariko umuntu nasohoka hanze azaya amahinduka, ukibaza nimba ari wa wundi waruri urusengero. Naje kubabwira ngo tumenye Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumenye Yesu, tuve mu zo turimo. Mwabaririmbyi mwe muve mu zo murimo. Tago umuririmbyi yamenya Yesu. Tago umuririmbyi yamenya Yesu. Tago umuririmbyi yamenya Yesu. Yesu akagera mu buzima bwawe. Yesu akagera mu mutima wawe. Wamaruka aje gusambana. Tago bibaho. Tago bibaho. Tamuvyeyi wamenya Yesu agatunga Yesu mu mutima wiwe. Yamara akaje agafata uburozi. Tago bibaho. Uwo Yesu ntawubaho. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo Yesu namenye yandutiye ibindi byose. Namuhaye umutima wanje nawe yampaye. Nawe yarampagije. None mwebwe ni muzamubona aho mushira uburozi gute kandi? Muzamubona aho mushira ubusambanyi gute kandi? Muzamubona aho mushira urugambo gute kandi? Muzamubona aho mushira kubesha gute kandi? Yesu ntigeze abahaza. Ariko umuntu Yesu yuzuye akamwuzura ntiyabona hanta ashira ikindi kintu. Yesu wenyine azamuziga, Yesu wenyine azamwikorera, azaje gukora ikintu, Yesu akamuziga. Ariko impamvu muzamukora ibyo mukora byose nuko Yesu atarabuzura. Umunsi Yesu yakuzuye, umunsi Yesu yakugezemo, takindi kintu uzakora. Uzaramya Yesu mu gitondo na nimugoroba. Sigaye abana. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abantu nibo bagasa bareba intumwa za Yesu baravuga ngo aba bantu ni abakristo. Uwakubona yabona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakubona uri kuririmba yabona Yesu. Muzoza muje gukora ikintu uzoza uvuga ngo ese Yesu iyaza kuba Yesu yagakoze kino kintu. Yesu yava kuri rutari akaje gusambana. Rekana n'abahugure hari binkunda kumva ngo abayumbe ngo basigaye babesha, ngo abayumbe ngo basambanye, ngo abayumbe ngo bateranyije, ngo abayumbe. Nta muyumbe uzuteranye, nta muyumbe uzusambana, nta muyumbe uzubesha, nta muyumbe uza witwaza igiheko. Ntawubaho muyumbe intumwa ya Yesu. Nta ntumwa ya Yesu izayitwaza igiheko, ntayibaho. Umusambanyi ntago yitwa umuyumbe wasambanye, yitwa umusambanyi. Ntago yitwa umuyumbe wasambanye, oya yitwa umusambanyi. Ngo hari umuyumbe ngo hari umuntu ngo rusigaye uri umuyumbe ngo none ngo yibye. Nta muyumbe uza wibubaho. Kuva isi yaremwa kugeza ishaje, nta muyumbe uza wibubaho. Umwivyi yitwa umujura, ntago yitwa umuyumbe. Bibiliya ivuga ngo abayo yarabamenye kera kandi yarabatoranyije. Nimare kubatoranya ibaha imbaraga kandi irabakomeza. Habe nubwo isi yotara, habe nubwo isi yohaguruka, abera b'Imana barahagaze. Mutaka umuyumbe ngo hano umuyumbe ngo uheruka hano ngo aratubesha. Wose umuyumbe, nta muyumbe uzubesha ubaho. Oya. Ubushize narababwiye hano abantu biharaje ijambo ngo gukeka. Ngo runaka ngaraketse, ngo runaka ngaraketse. Nta muyumbe uzukeka kubaho. Ninavuga ngo muzaza mukeka. Gukeka ni icyaha. Ngo runaka ngo araketse. Aketse gute? Umuyumbe azavuga ikintu ahagazeho yanapfira Imana. Ngo abandi baciwe mu miryango yabo, abandi bapfa bazira Imana. Uzutekereza abo bantu
ko muzicarana mu ijuru mukaganira abantu bapfuye bazira Imana n'ibyo ubamo za buri munsi uzutekereza gute? hari umurinzi arimbye aravuga ngo ntukibwira ngo Imana izagira irungu iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa, ijuru ryuzuyemo ibihume by'Imana. Theogene nimba ari waririmbye aravuga ngo ntasho wahonze Imana utayikoreye. Wanesa sifiwe. Amen. Abavandimwe barongaye, tuve mu tuntu tw'imikino, tuve mu tuntu tudafite 12, tuve mu makuru, tuve muri za komedi. Ntago bibaho ko umukozi w'Imana azavuga ijambo rikaja muri komedi. Ijambo ry'Imana ntiza risetsa. Ijambo ry'Imana biri zivuga ngo ni inkota ityaye izi kubitira impande zose. Ariko ijambo ry'Imana papa agent gusa ngo ni ijambo ry'Imana. Mukozi w'Imana aje kurya papa agent kugira gute? Gusetsa komedi mu kanisa, komedi ngahe nibande kuba ari kuri YouTube ngo karavuga Imana izivuga iseka. Ijambo ry'Imana rizariseta ko rizaryihanisha umuntu. Ijambo ry'Imana rizerigera mu mutima w'umuntu agahinda umushitsi. Tazabona imbaraga zo guseka. Uretse twebwe abanyamurenge twamenyereye Imana, ijambo ry'Imana rizarivuga mu gaseka. Taga ijambo ry'Imana rizarivuga ngo abantu baseke. Waba mu mwanya wo guseka gute? Rizari kwinjira mu mutima ni inkota ityaye. Inkota yo kwinjira mu mutima amara kubona umwanya wo guseka. Ariko komedi zarateye papa agent gusa n'induhaba ngo nabakozi b'Imana. Ibibaho. Ijambo ritanga ubugingo. Bibiliya izivuga ngo ijambo ry'Imana kubarimbuka. Wariko kuri twebwe imbaraga. Ku bantu batari mu nzira n'ubupfu, ariko kuri twebwe ni imbaraga ngesho wizera wese. Imana himbaza. Amen. Wanesa sifiwe. Amen. Tuve mu tuntu n'utundi. Isi irahita kandi irahita yihuta. Wanesa sifiwe. Uruziruko tuve mu butuntu turimo. Isi irashaje kandi irashirana no kwifuza kwayo. Wanesa sifiwe. Kandi nudahinduka uzoja mu muriro. Tukabaza bagira ngo babembereze. Nudakizwa inzira ni zibiri, ni kwa Yesu cyangwa kwa Shitani. Nudakizwa uzoja mu muriro. Amen. Ariko Yesu cyamuzanye yaraje kugira ngo zose zibone ubugingo kandi bwinshi. Niyo mpamvu tugomba kubwira ijambo ry'Imana abantu bakihana, abantu bagakizwa, apana kuza kubasetsa. Oya, uzoza ubwira umuntu umubwira ngo mwene data hari umuntu wagupfiriye, va mu bizurimo usange Yesu. Imana nimufasha arakizwa, nadakizwa nta rubanza rukuriho, ugenda umwihorere. Ariko wamubwiye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko kubwira abantu amakuru gusa yo kubashekerera ntago bibaho. Wanesa sifiwe. Hari ibintu by'ingenzi umukristo agomba kugira. Nibyo ngiye kuvuga gusa, minota yanje irabirangiye tanga umwanya. Cyambere umukristo agomba kugira ni ukwiyeza. Ikintu cy'ingenzi cyambere umukristo wamenye Imana agomba kugira ni ukwiyeza. Nta mukristo wamenye Imana uzurarana icyaha. Tawuba. Wanesa sifiwe. Nta muntu wizeye umwami Yesu ushobora kurarana icyaha akacirirwana akagisubira. Mu banyamurenge naratangaye. Uzi ko muri bene wacu ari twebwe tugira ibyaha bitakira ibyaha. Uzi nyine nko kubesha evangelist, kubesha mu banyamurenge si icyaha. Ni ikintu gisanzwe kubesha. Umuntu kuguhamagara akakubesha ni ikintu gisanzwe. Ariko Bibiliya yanje nasomye yarambwiye ngo ise w'ibinyoma ni Satani. Nimba uzubesha iso ni Satani. Nimba umuntu ashobora kuguhamagara ukamubwira ngo uri mu mujyi kandi uri hano, turamenya Imana. Iso ni Satani. Kuraja mu kuzimu, uhindukire wihane, ugarukire Yesu. Bibiliya zivanga ijambo riba yego cyangwa oya. Ikiruta ico ngico kiba giturutse umwanzi. Ariko twebwe twafashe ibyaha bimwe tubigira ibintu bisanzwe. Yesu karaza. Andi naza azatwara umuntu wese witeguye. Ikintu cy'ingenzi cyambere ku mukristo ni ukwiyeza. Umukristo ntazararana icyaha, azahora yiyeza ku manywa na nijoro kugira ngo umwami Yesu ubwo azasange yiteguye. Wanesa sifiwe. Cya kabiri umuntu w'Imana azakora, azahinduka. Iyo umuntu amaze kwiyeza tazaguma mu zakera. Oya, azahinduka agatera intambwe akaja ahandi. Wanesa sifiwe. Iyo umuntu akijijwe akava mu zo yararimo, ikiza gikurikiraho step ya kabiri azakora no guhinduka. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo kera
kera twari imbata z'ibyaha, ariko ubu nyine twigijwe hafi n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Twamaze kwezwa, tumare tugira gute? Turahinduka. Ariko ntiwohinduka utarejejwe, ntago bibaho. Niyo mpamvu abenshi baza basubirayo baba barejejwe, bashatse kwihindura. Ariko iyo wejejwe Kristo akaguhindura, nibwo uzuba umukristo nyawe. Iyo umaze guhinduka rero, icya gatatu kiza kiba ku mukristo, iyo amaze guhinduka azahabwa inshingano. Ntago bibaho ko bashobora kuguha inshingano utarahinduka, ntibibaho. Imana ihimbazwe. Amen. No, ubu nyine niho byateye bari mu gusengera bafite ifaranga. Ubu nyine umuntu ufite ifaranga nyinshi mu ikanisa niwe uri mu gusengera. Ubu nyine ikanisa ryabaye iry'umuryango. Uzusanga pasiteri ari se wabo n'umudiyakoni. Uzubara amafaranga ni nyina wabo. Abaririmbyi n'abana biwe. Umucuranzi n'umuhungu wiwe. Ukamusanga ikanisa ryabaye iry'umuryango. Kubera kutamenya icyo Yesu yakoze. Ariko iyo umuntu neza amaze guhindurwa azahabwa inshingano. Kandi guhinduka niko kuza kumuha inshingano. Abantu si baza bamuha inshingano. Oya, pasiteri si usengera abapasiteri. Imana yonyine yahinduye umuntu nizi ifatika muha inshingano. Paulo yaranditse aravuga ngo ndashimira Imana yabonye ko ndo kwizerwa. Yamarigira gute? Ingabira umurimo wayo. Apana pasiteri wabonye, apana mwene wanyu wabonye, apana mushiki wawe wabonye. Imana yabonye ko ndi wo kwizera, ingabira umurimo. Habe nubwo batogusengera, ariko Imana yo yarabonye kuri wo kwizerwa. Uri revera w'iparuwasi mu bwami bw'Imana. Habe nubwo bane wanyu bataza ngo baguhe kado, habe nubwo inama zaterana bose bakakurwanya, ariko Yesu yarakwemeye akakugabirira umurimo. Uri revera w'iparuwasi, uri intumwa mu cyimbo cya Kristo, uri apotre mu cyimbo cya Yesu. Dutere haleluya. Haleluya. Ariko intambara zarabaye ngo njewe ngo runaka ngo baramusengeye, ngo se njewe ngo ko batansengeye. Bagusengera ugire gute? Ukora iki? Niki gishashuzanye? Uje gupfira abantu se? Yesu ntiyabapfiriye. Uje kuzuka ngo uje mu ijuru se? Niki uje gukora? Ariko igihe gikwiriye gisohoye, Yesu azahamagara abantu biwe. Yamara kubahamagara akaba inshingano. Ntabwo bise bisaba ngo abantu badusengere. Oya, Mwuka Wera wenyine arahagije sengera umuntu. Paulo umunsi yamaze kwemeza, Imana yonyine yamuteguriye ahantu agenda. Imana iramutegurira aragenda, baramusengera arahumuka. Kwananiye, amare guhumuka ahita atangira akazi. Nta muntu wamusengeye, Imana yonyine niyo yamusengeye. Umukristo yamaze guhinduka, icya gatatu azahabwa inshingano. Icya nyuma umukristo azahabwa iyo amaze guhabwa inshingano, azatangirwa ubuhamya n'Imana. Imana yonyine izimutangira ubuhamya, apana abantu. Hari ubuhamya bw'ingeri zibiri. Icya mbere, hari ubuhamya wowe uza witangira ubwawe, umuntu wenyine agahagarara akivuga wenyine. Ariko hakaba n'ubuhamya abantu baza bagutangira. Hakaba n'ubundi buhamya Imana izi gutangira. Kandi ubwo ngubwo Imana izi gutangira nibwo bufite umumaro, nibwo bufite agaciro. Ubwo ngubwo nibwo uzazamukana ugahurukana. Ariko bya bindi byose wavuze tanaka uzazamukana. Bona Yesu asifiwe. Muri hari abagabo Imana yatangiye ubuhamya. Muzasome igitabo cya Yobu. Yobu Imana yaricaye yonyine imutangira ubuhamya. Iravuga ngo uyu mugabo, ibwira Satani iramubwira ngo Satani, wewe wagumye kugenda mu isi, wabonye umugaragu wawe nde? Yobu, wabonye umukiranutsi waje. Yobu, wamwitegereje Satani. Abagabo Imana yatangiye ubuhamya. Wowe kuri hano ukurabona Imana yo gutangira ubuhamya. Kurabona Imana yavuga ngo muri Rongayi hari umuntu. Kurabona Imana. Bona Yesu asifiwe. Muzasome igitabo cya Daniel. Bibiliya, Daniel ari mu bantu bakeya Imana yise marayika umunsi yaje yaramubwiye ngo Daniel mugabo, ariko uzi Imana kubwira ngo urakunda. Uzi Imana ya Isiraheli kukubwira ngo mugabo ukundwa ni ikintu gikomeye. Bona Yesu asifiwe. Amen. Daniel Imana yamutangiye ubuhamya. Undi mugabo Imana yatangiye ubuhamya ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yonyine yaravuze ngo uri umwana waje ngunda kandi amwishimira. Uri Imana. Imana irahaguruka imutangira ubuhamya. Imana ibihumbe by'Imana. Samuel umunsi umwe yarahagaze mu iteraniro aravuga ngo Abisirayeli mwese muhaguruke. Nihagira umuntu n'umuhaguruka ashinje. Habura n'umuntu n'umuhaguruka. Abagabo Imana yemeraga
yatangiraga ubuhamya. Wowe uzubona wakora iki? Uzubona niki cyabo? Ijambo ry'Imana ribaganza. Amen.